Kako je dobra, gle kako je dobra. Buraz. I ona legit Blaze s nekim likovima, brate. Gle. Zaustavi se! Me zjebaš? Muziku. Video has no sound. Lave, ustani, zapni i kreni. What the fuck? Okay. Ljudi, a ja treba se brinem što se ona napila, jebati. Ja. Pa klenac, brate. Ja nemam šta da radim, brate. Mislim, ne mora da znači to što ona, brate, to što ona realno izlazi i šta radi, brate, ne znači da... Ali, brate, mi... Ne znam. A nije... Ljudi, ali skoro smo se ljubili u live-u, realno, da ona ode sad da nađe nekog drugog... Jao, brate, pa nema šans. Da ode nekog lika drugog da nađe... Brate, bilo bi slamanje malo, zar ne? Nema šanse, jel da? Jao, naježio sam se, brate, ali moguće ovo? Da zove na FaceTime. Sad ću da zove na FaceTime. Bravo. Gde je... Sad ćemo da zovemo. Znači, ako se ne javi... Izvini, da li sam shvatila, ti si ovde? Gde je, bre, u pičku maturu, šta je ovo? Izvini, brate, hvala ti, Aleks, za donaciju. Da li je muđe zapratio Maslogosog, zavis? Ček. Okej. Sad ćemo da provjerim. Alo! Alo! Da vidim! Da vidim sa kojim si muškarcima tu! Vidio! Ko ti je to? Alo! Da vidim sa kim si još tu! Da vidim... Vidi koliko likova! Bravo! Vidi, ljubi lika! Ćao!
Pita me, jesi ti stvarno ljut ili glumiš za live? Lave, ustani, zapni Ljut, i kreni. logično, nisam ljut. Ma boli me ovo. Ja ljut ili... Boli me kurac.